चिरांनि गेलेफुनोगोर फारसे थांलाय फैलाय खालामग्रा लामानि गाज्रि थासारि। भुटान हादरनि गेलेफुनोगोर फारसे थांलाय फैलाय खालामग्रा चिरांनि लामाया गाज्रि जालांनायनि जाउनाव लामाया हाद्रिजों बुंफबदों। जायनि जाउनाव देवस्रि ओनसोलनि लामा सेरनि थागिबि सुबुंफोरा गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदों होननानैबो दुखु मोननाय फोरमायदों ओनसोलनि सुबुंफोरा। गोबां हाद्रि जानायनि जाउनाव गुजुनाय, गगा मोननाय, देहानि गोबां जेंना, दखान होनायावबो गोबां जेंना जागासिनो होनना फोरमायनानै लामाखौ जायनो मोजां खालामनानै होगोन बेनोनो भट होगोन होननानैबो फोरमायो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा। मैं देवसुरीर पर কৈ आसूँ आमार भूटान बॉर्डर पर सामथाइबारी पर्यंत रास्ता एकेबारे बेया। गाड़ी सामथाइबारी पर्यंत एकेबारे बेया। এই রাস্তাতে ধূলি উড়িয়া সব মানুষ বেমার হয়ে আছে। এতিয়া পুরা সর্দি জ্বর নানা রকম বেমার হয়ে আছে আর গাড়ি চলাচল অসুবিধা হয়ে আছে। এই কারণে এই রাস্তাটো সোনকালে মানে ভাল করে বনাই দিলে সব রাজ্যর ভালো হলেতেন, রাজ্যের উপকার হলেতেন। রাস্তা বেয়া হওয়াটো প্রায় আগৰ পৰাই বেয়া আছে। রাস্তা বনাওয়াই নাই। যেতিয়া গ্রিপে বনাইছে তেতিয়া অলপ ভাল হয়েছিল। তারপিছত মানে হয়েছে 7-8 বছর 10 বছর মানেই হয়েছে রাস্তা বেয়া আছে। অসুবিধা বহুত অসুবিধা হয়ে আছে। এনেকা ধূলা ঘরতো সোমায়, উকাশ লইলে উকাশতে সোমায়, সর্দি খাসি কথা কব নোৱাৰে এনেকা অৱস্থা হৈছে। আৰু দোকানতো কিবা বস্তু ৰাখিলে সব ধূলা ধূলা আৰু পাক কৰিয়ে দিবাও নোৱাৰোঁ। পাক কৰা জগাতে ধূলা সোমায় আৰু দোকানটো একদিন বন্ধ হ'লেতো এনেকা এইটো যেনেকা রোডত যেনেকা ধূলা ভিতৰত এনেকে ধূলা। আমাক বহুত অসুবিধা হৈ আছে। আপুনি কিবা কৰি দিব পাৰিব নেকি? এইটোৱে আমি তো আশা কৰি আছোঁ। হৈছে 4-5 মাহ হ'ল না। এনেকৈ হ'ল। যোৱা বছৰ ইমান নাছিলে। এই যে ভূটান চৰকাৰে কিবা বদ্ৰীগিলা দিল ইয়াৰ কাৰণে ধূলাটো এনেকুৱা হৈছে। নহ'লে ইয়াৰ আগত ধূলা নাছিল, ৰাস্তাটো খাল আছিল। খাল আছিল, গাড়ীটো লাহে লাহে বেৰাই আছিল আৰু এনেকুৱা ধূলা নাছিল। ভূটান চৰকাৰে যি দিল বদ্ৰীগিলা বালাগিলা দিল ইয়াৰ পৰাই এনেকৈ চিমেণ্ট নিচিনা ধূলা। অসুবিধা মাত্ৰ নহয়, মানুহ বহুত মৰিব ধৰিল। এই জুখাম লাগিলে বুকত কপটো থাকে এই ধূলাৰ জন্যে। কথাটো বেলেগ হয়, কথাটো নোলায়। এনেকুৱা অৱস্থা হৈ আছে। কিবা আমাক কৰি দিবই লাগে। আপুনি ৰাস্তা ভাল কৰি দিলেতো যোনটো চৰকাৰে আমাক ঠগাব নহ'ব, ঠগাব নালাগে। যোনটো চৰকাৰে আমাক ৰাস্তা ভাল কৰি বনাই দিব, ধূলা চোলা ভাল কৰি দিব, আমি তাকেই দিম আৰু। কি আছে? পাৰ্টি চাৰ্টি নাই। আমাক ইয়াতে থাকিব লাগে। পাৰ্টি কৰিয়ে কি হ'ব? মুখত ধূলা সোমাব আৰু মানুহবিলাক মৰি আছে। পাৰ্টি কৰিলে কি কাম আৰু? পাৰ্টিৰ কথা নাই। যোন চৰকাৰটো আমাৰ ৰাস্তা সোনকালে বনাই দিব, ভাল কৰি দিব, এইটোৱে চৰকাৰটো ভোট পাব। अब यो देउसुरेमा आजभन्दा धेरै दिन अघिदेखि अहिले ल्याएर यो भुटानबाट ल्याएर माटो हालो। यो बलुवा हालेको दिनदेखि हाम्रो यो बाटोमा हिँड्न एकदम नाजुक भइरहेछ। कि यहाँबाट केटाकेटी स्कुल जाने आउने धेरै बजार दोकान यहाँ हामीलाई धेरै असुविधा परेको छ। बाटो नबनिए पनि कमसेकम यहाँ मतलब पानी लाउनेको व्यवस्था भइदियोस्। देउसुरे एरिया यो मतलब 2 किलोमिटर जुन छ त्यहाँ चाहिँ यहाँ आउने जाने स्टुडेन्ट केटाकेटीको बहुतै दिक्कत छ। दोकानी अब यहाँ दोकान बन्द गर्नु मतलब बेला भएको छ। यहाँ अब दोकानमा बेच्न राखो त्यो सामान सबै धुलाले सकिएको छ र यहाँ मान्छे आदान प्रदान गर्ने मान्छे धेरै कम्ती भइसकेका छन्। यो बाटोमा हिँडिसक्नु छैन र यो मतलब बाटो रोड नबनिए पनि मतलब पानीको कुनै एउटा त्यस्तो खालको व्यवस्था होस् कि छिटोभन्दा छिटो यो मतलब धेरै रोग आइसक्यो क्या मान्छेलाई। यहाँ एकदम रोग लागिसक्यो। यो त घर 100-150 मिटर परसम्म अब घर कसैको पनि राम्रो छैन कि सबैको घर धुलोले अहिले हेर्दा हुन्छ प्रायकै घर धुलोले छोपिरहेछ। त्यस्तो भित्र खाना बनाएर खाँदा पनि अब यो बलुवा खानु परेको छ बाटाको। अब दोकानमा मिठाई खाने त तपाईँ कुरै छोडिदिनुहोस्। अब यहाँ गएर के खाने? केही गएर खाइसक्नु ऊ दोकानै बन्द भइसक्यो। अब सबको झाप लगाइसक्यो। कोही आएर बाहिर बसेर खाने मतलब स्थिति नै छैन। त्यो खालको स्थिति भइरहेछ र अब अर्थक नभए पनि यो पानीको व्यवस्था चाहिँ छिटोभन्दा छिटो भइदियोस् भन्दै मेरो चाहिँ भन्ने अब यति नै। अब सरकारलाई त अनुरोध यही छ। अब हाम्रो त मतलब भइसक्यो त रोडै बनिदिए हुन्थ्यो।
अब कुनै पनि सरकार आओस्, चाहे युपिपिएलै होस्, चाहे बिपिएफै होस्, चाहे कुनै बिजेपी नै होस्, जसले चलाए पनि मतलब सबैभन्दा पहिला चाहिँ हाम्रो रोड बनियोस्। अब मेरो तर्फबाट भयो, हाम्रो गाउँको तर्फबाट चाहिँ यही छ। सबैभन्दा अगाडि देख्नु भएको छ, एउटा गाडी आउँदाखेरि मान्छे यो बाटोमा नबसेर जङ्गलतिर कुद्नुपर्छ, त्यो स्थिति भएको छ। र यो सबैभन्दा अगाडि चाहिँ रोडै बनियोस्। म चाहिँ अर्थ घर बनिनु के बनिनु भन्दा पनि रोड बनियोस्। सबैभन्दा छिटो चाहिँ हामीलाई यही नै चाहिएको छ। अब भोट चाहिँ यस्तो छ कि भोट अब अहिले यसलाई दिने उसलाई दिने हाम्रो कुनै निर्णय छैन। अब यहाँ यसरी मतलब धुलो खाएर बसिएको छ। यहाँको जुन खालको सिचुएसन छ, यहाँ न रोड छ। जसले रोड बनाइदिन्छ, जसले पहिला बाटो बनाउँछ, जसले राम्रो काम गरेर देखाउँछ, हामी बस त्यसैलाई दिने। अब त्यसैलाई दिने। यो पार्टी ऊ पार्टी भन्ने हामी पार्टी पनि भन्दैनौँ, किनभने काम गरेर देखाओस्, जसले राम्रो गर्छ उसैलाई भोट दिइन्छ। বেয়া কাৰণে এনেকুৱা হৈছে আৰু কি, মানুহ মানে খোৱা লোৱাৰ কাৰণে অসুবিধা হৈ আছে। ওচৰা ওচৰি দোকানবিলাকো ধূলা হৈ মানে বহুত অসুবিধা হৈছে, ধূলা খাবলগীয়া হয়। মানুহ যাতায়াতো অসুবিধা হৈছে, স্কুল কলেজৰ কাৰণে ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ অসুবিধা হৈছে। ৰাস্তাও বেয়া আছে, গাড়ী ঘোঁৰাও কম থাকে। ৰাস্তাটো বেয়া হৈছে, বহুত দিন হ'ল নবনাই। এক্সিডেণ্টো হৈ আছে, এদিনো এক্সিডেণ্ট হৈছে। থকাতো বহুত অসুবিধা হয়, একদম দোকানলৈকে একদম ধূলা হৈ যায়, মালপত্ৰবিলাক বেয়া হৈ যায় আছে। মাছ মাংস দোকান আছে, এগুলো বেয়া মানে এইলোকৰ ধূলা যায় আৰু। আমি ভোট মানে যোনে মানে ৰাস্তাটো ভাল কৰে তাকে ভোট দিম বুলি ভাবি আছোঁ আৰু। বৰষুণ দিনতে এনেতো ঠিকে আছে, কিন্তু বৰষুণ দিনে অহা যোৱা কৰিব পাৰে, কিন্তু পানীটো জমা হয় আৰু কি। ৰোড বেয়া হোৱাৰ কাৰণে মানে পানীটো মানে জমা হৈ থাকে ৰাস্তাত।